Ćao ljudi, dobrodošli u još jednoj epizodi The Last of Us Short Gameplay u zimi sa Inkom / Mad Monkey. Jebim ti, materka me mora uvijek me jedna pička mora ugledat, uvijek. Ne mogu ja nijednom proći da me niko ne vidi. Jebite se. Ne dirajte me. Ja sam tu kao i za vas sviju. Mater ti jebem u pičku. Ko je? Mrtav, ha? Ha, pičko? Ko je mrtav? Mater ti jebem. Headshot. Mater ti jebem. Ko će platit sada, ha? Vi ćete platit meni. 1.000.000 maraka. Super što nemam više municije. Odlično. Što se vi radili? Pičku maternu prepadane, gdje? Budala. Jess? Aj vam. Command me, bro. Okej. Jebo materu pičku kad me sa sviju strani. Sa svih strana ne pucaj. Headshot. Imaš ti kad tebe pičke pucaju sa svih strana, jeste pička ste pičke. Hajde još malo. Šta? Nema više života. Znači, neću ja daleko doći. Znači, špajherovat ću sad se ovdje igru. Da ne moram. Wo geht ihr Haus? Šavo, ovo nisam nikad ni vidio. Nemoj samo da me napadne neko, dobit ću. Srce će mi stati. Ovo mi treba. Uzmi te droge. Sebi u ruku stavi. Tako. Command me, bro.
Idi. Camp like a motherfucker. Oh, nemoj twerking. Nemoj twerk. Nemoj twerk. 6 minuta. Se vidi ovako slabo. Film nećemo gledat. Znate. I sad igramo, pogotovo. Igramo, opet kao ovaj čovjek, evo ga vidite ga. Ne može brzo trčat. Vidite. Ne može čovjek trčati. Ima bolove. Ja. Verdammt, wo bist du? Alright, Mountain Frozen Holes. Ne znam šta sam rekao, ali sam rekao. Erli! Wo ist sie hingelaufen? Imamo dimnu bombu. Dobro ljudi, imamo dimnu bombu. I sad ćemo se opet morat borit protiv vaki nekih budala vamo. I zato što neću da moram prekinit borbu između između mene i njiha. Vi znate, ću sada prekinit epizodu. Šta znači prekinit? Završit ću epizodu i vidimo se onda u sljedećoj epizodi od The Last of Us Short Gameplay u zimi sa Enkom. Sa bolesnim Enkom, izvinite. I ja, ostavite like ako je vam se svidlo i subscribe-ajte ako je vam se svidlo i vidimo se onda u sljedećoj epizodi.